Murakoze. Iyi ni Electro Power Academy, ikaba ari YouTube channel idufasha gukosora ibizamini cyane. Nje muri kumwe nitwa Bizimana Theophile, tukaba tugiye gufatanya gukosora ikizamini cya Apply Basic Microcontroller cyo muri trade ya Electronic Service. Umuntu urebye YouTube channel turagusaba gukora subscribe, ikindi ugakora na share kuri bagenzi bawe kugira ngo bino bizamini bigere kuri buri muntu wese ubishaka. Birimo ubwenge, ikindi bigufasha kwitegura neza ikizamini cya leta. Reka dutangire rero ikizamini cyakozwe 2022 na 2023 tugikosora turebera hamwe ibyo babajije. Murakoze, reka dutangire. Okay, ikibazo cya mbere bari batubajije ngo define the following terms. Number A, what is microcontroller? Number B, what is embedded system? Number C, what is IDE? So, microcontroller is integrated circuit designed to perform a specific task in embedded system. Magambo make microcontroller bivuze agachipu gato kakorewe guperforminga igikorwa kiri specific muri embedded system. For example, iyo tuvuze Arduino ifite microcontroller bita 80 mega zikaba zirimo ubwoko bwinshi. Zino ni example za microcontroller izo ziri familiar aka kanya zikoreshwa muri education purpose. Then number B bari kutubaza what is embedded system. Embedded system is a small computer that performs specific tasks in a large system. Bivuze ngo embedded system ni aka system gatoya kaba karagenewe guperforminga specific task. For example, nko mu modoka gashobora kuba gashinzwe kureba ko temperature yiyongera. Number C bari batubaje what is integrated. What is IDE? IDE is integrated development environment. Ikaba ari software ifasha abadeveloper cyangwa abantu bandika code kuraninga code zabo. So example dushobora gutanga Arduino IDE ikaba ari idufasha kwandika code za Arduino. Reka tugende kuri number D. Number D, what is interrupt? Interrupt is a signal that tells a microcontroller to stop what doing and perform a specific task. Ukwango interrupt ni nka signal iza ibwira microcontroller gustopinga ibyo yakoraga igakora ibyo yibwiye. For example, nko kuri motion sensor, urugero ushobora kuba wenda nka system yari irimo ikora ariko yabona haje umuntu igastopinga ibyo yakoraga igafata nk'ifoto wenda y'umuntu uciye. So number A, what is a sensor? A sensor is device which detects physical phenomena and converts into electrical signals. Uzengo sensor ni device cyane ikintu gikurura amakuru muri physical environment kikayikonvertingamo electrical signal zishobora kurindingwa na microcontroller. Bivuze ngo tuvuge nk'urugero temperature sense ibiri ahantu hari ubushyuhe. Bivuze ngo isensinga temperature yo muri environment irimo ikayikonvertingamo signal electrique ku buryo microcontroller ishobora kuyisoma igakonvertingamo ikatwereka reading ya some. Twereka ngo tubonye 28 degrees Celsius, ariko sensor niyo iba yakwera amakuru muri physical environment. Number 2, list 4 microcontroller parts. Baba tubaza ibice bine by'ingenzi bya microcontroller. Igice cya mbere ni CPU aricyo gikora processing. Igice cya kabiri ni memory ishobora kuba irimo RAM and ROM.
ushobora kubika ibintu temporary or permanent. Igice cya gatatu ni input output port, aho dushobora gukonekitingira za sensor cyangwa actuator. Igice cya kane ni oscillator cya clock, ari performinga na timing and speed of microcontroller. So let's go on number. So number 3, name any 4 features of C programming language. Tubaza features za programming language ya C. Cyambere ni portable. Portable ushobora kuraninga muri computer no ishoboka. Ikindi efficiency. Ikindi number C modality. Ikindi number 4 reach kuri library. Ngo C programming igira library nyinshi. Ibi ni byo bintu bine ushobora kubona kuri C programming. Let's go on number 4. Give 2 functions used in Arduino program. So tubaza function tugira muri Arduino program. Ya mbere ni void setup, ya kabiri ni void loop. So void setup kidufasha mu gutangiza cyangwa initialization of serial communication, tukavuga imba sensor tuzakoresha iyo ari input, tukavuga mama output dukoresha pin mode. So muri void loop niho ibintu byacu biraningira. Ikintu kiri muri void loop kigumya kiraninga infinite loop. So izi nizo function ebyiri tugira muri Arduino program, izindi ziza ari inyongera zije gukora specific task. So let's go on number 5. Outline the 5 type of cells. So barimo batubaza ubwoko bwa sensor butandukanye. Ya mbere ni na simple temperature sensor idufasha gupima temperature. Ya kabiri turavuga ni humidity sense idufasha gupima humidity. Number 3 pressure sense kunda gukoreshwa mu nganda dupima pressure z'imyuka cyangwa pressure z'ibindi bintu. Number 4 proximity sensor nazo zikunda gukoreshwa cyane mu nganda. Number 5 light sensor ushobora gutanga muri urugero rwa RDR or light depending resistor. Zizo zikoreshwa zisesinga urumuri, zikaba zikunze gukoreshwa cyane nko ku matara yo ku mihanda. So let's go on number 6. Explain briefly why it is necessary to compile any Arduino program. So barimo tubaza kubera iki ducompilinga Arduino program. Ikintu cya mbere ni error detection. So ducompilinga Arduino program byaturebe ko nta mayerera arimo, ariho tureba syntax error. Icya kabiri conversion to machine code. Tuba tugira ngo code twakoze tuziconvertinge muri machine code, aho tuzi ko microcontroller isoma 0 and 1, 0 na 1 binary number 0 and 1. Icya gatatu tuba turi kureba optimization, tureba nimba programu yawe ifite size ya nyayo. No optimization tureba size, tukareba compatibility yayo bitewe n'ubwoko bwa microcontroller turi gukoresha. So ibi ni byo bintu bitatu by'ingenzi iyo turi planning Arduino, turi gucompiling Arduino code tuba turi kureba error detection, conversion to machine code and optimization. So let's go on number 7. Choose the current multiple choice. What is the cable connect used to connect for Arduino board to PC? Hano barimo batubaza muri zino option eshanu bamuha ikibazo cya nyacyo. Barimo batubaza ngo umugozi uconnectinga Arduino kuri computer mu buhe muri. So number A VGA, number 2 HDMI, BNC,
RG11. So turebye neza hano nta gisubizo kirimo, ngo answer is number E, none above. So umugozi ukoreshwa mu guconnect Arduino na computer ni USB type C. So type B ni ikoreshwa kuri Arduino na computer. Aho ibihe biri kugenda biza hari na type C zikoreshwa ku Arduino, ariko izwi cyane ni type B. VGA, HDMI, BNC, RG11 ntabwo zakoreshwa mu connecta Arduino na machine. So let's go on number 8. What is the difference between void loop and the void setup? Barimo baratubaza za function ebyiri tugira muri Arduino aho zitandukanye. Ikintu cya mbere zitandukaniraho, void loop iraninga infinite, bivuze ngo iraninga ihora yisubiramo, mu gihe void setup iraningwa inshuro imwe. So number 2, kuri void loop iraninga ihora iraninga kugeza igihe Arduino cyangwa se porogaramu cyangwa se Arduino yacu ibaye off. Mu gihe void setup iraninga mu gihe tugitangira cyangwa se twawarenze Arduino yacu. So ikintu cya gatatu bitandukaniyeho, void setup ikoresha twinitializinga ama input, ama output ndetse na communication. For example, hano iyo twanditse pin mode, iyo dukoresheje keyword bita pin mode, hano dushobora kuvuga ko ikintu cyacu kiri input cyangwa kiri output. Ibi bikorwa muri void setup, cyangwa se dustatinze serial dot begin. For example, tugashyiramo no mobile, bivuze ngo dustatinze serial communication yacu. Ibi bikorwa muri void setup. Muri void loop niho tugumya turigingira ama input cyangwa se input zivuye kuri sense, ndetse tugatanga na output. Read, input and give the output. So iri ni ryo tandukaniro riri hagati y'ibi bintu uko ari bibiri. So let's go on number 9. A student did a microcontroller based project, but some of its component does not work for product output. Explain the possible faults for this issue. So hano icyo barimo batubaza, batubwiye umunyeshuri yakoze projet irimo microcontroller, ariko biba ngombwa ko ibintu bimwe na bimwe bitaraninga uko yabyifuzaga. Barimo baratubaza ngo tuvuge possible fault zabayeho. Ikintu cya mbere gishobora kuba cyarabayeho ni uko yakoze wiring nabi, yabikonegise nabi. Ibikonegise nabi ntabwo biraninga. Ikindi cya kabiri, power supply issue, bivuze ngo birashoboka ko hari ibice bimwe na bimwe bishobora kuba bitarageragamo umuriro. Ikintu cya gatatu ugomba gucekinga cyangwa gucekinga ni porogaramu ye, akareba yuko logique ziwe zihura na output yakwiye kuba abona. Ikintu cya kane gishobora kubaho ni fault of component, ngo hari sensor cyangwa microcontroller cyangwa ikindi kintu cyaba cyarapfuye, nabyo byatuma abona result. Ni ngo ibintu bine bishoboka. Cya mbere ni ukuba yarakoze wiring nabi, icya kabiri hari umuriro muke cyangwa hari ibice bimwe na bimwe bitagera umuriro, icya gatatu porogaramu, icya kane akacekinga component. Ibi ni byo bintu bine byibura ushobora kureba kuri projet ya microcontroller ukamenya yuko ufite ikibazo. So enumerate the step of testing microcontroller code.
hano batubwiye code za Arduino. Twandike step y'uburyo tuzitestinga. Step ya mbere turaza tukazandika white code. Step ya kabiri tukaverifyinga muri Arduino IDE habaho aka icon kanditseho verify, kaba kariho akantu ka V. So umaze kubona ko nta error irimo, step ya gatatu ukonegita Arduino yawe kuri computer. Step ya kane uselegitinga Arduino board ya nyayo na port. For example, imba uri mukoresha Arduino uno, uzaselegitinga uno. Imbo ari nano, uzaselegitinga nano. Then selecting port. Port hakunze kuba hariho COM, like COM10, COM11, biterwa n'ubwoko bwa computer yawe, ariko haba hari ijambo COM hagakurikizaho umubare wa port yafashe. Ikintu cya gatanu ukora waploadinga iyo code. So kwa uploadinga haba hariho aga fresh kameze gutya, hasi handitseho upload. Iyo umaze kwa uploadinga, step ya gatandatu ushobora gufungura serial monitor cyangwa monitor output, ureba output uri kubona nimba ari ya nyayo. So zino nizo step esheshatu ushobora gukoresha utestinga microcontroller code cyangwa code za Arduino. So let's go on number 11. Demonstrate the step of testing a microcontroller based circuit. So kino kibazo kirajya gusa n'icyo tuvuyeho cya 10 batubazaga uburyo dutestinga microcontroller program. So kino no gutestinga microcontroller circuit. Ikintu cya mbere ubanza kureba, inspect the circuit, check all component connection. Ureba ko ibintu byawe biconnectinze neza. Hano ushobora gukoresha multimeter, imwe muri testing continuity. So ikindi ureba ni verify power supply. Ureba ko all connection or component has power. So number 3, uploadingamo program. Upload program. Number 4, test each component individually. Uvuze ngo hano utestinga yuko buri component, like imba ari temperature sensor ukareba ko ipima neza, humidity ukareba ko ipima neza, imba ari output hariho nk'itara ukareba ko rya. Ukuvuga ngo hano utestinga buri component ko ikora individual, ari byo utestingira hano hasi ukareba uburyo output yawe igaragara. Izi nizo step 5 zo kureba circuit yawe ya microcontroller ko imeze neza. So let's go on number 12. Explain the use of the following detectors. Number 8, temperature detection, light detection, humidity detection and smoke detection. Hano barimo baratubaza gusobanura buno bwoko bune bw'ama detector akunze gukoreshwa. Ya mbere ni temperature detection. Temperature detection is used to measure the temperature of an environment or an object. So bivuze ngo temperature detection cya temperature sensor dukoresha dupima temperature yo muri environment cyangwa ikintu. For example, kwa muganga bayikoresha bapima body temperature, muri industry bayikoresha bapima machine temperature. So number B, light detection is used to measure intensity of an environment. So icyo bivuze yuko iyi ngiyi ikoreshwa mu gupima ingano y'urumuri muri environment. For example, street light, hano matara yo ku muhanda
akoresha iriya system mu gupima yuko igihe cy'umwijima cyageze cyangwa igihe cy'umucyo. Number C, humidity detection is used to measure the humidity in air. Icyo bivuze ikoreshwa mu gupima ikigero cy'ububobere cyangwa se ikigero cy'amazi mu mwuka. For example, ikoreshwa ku ma weather station cyangwa se muri system z'ubuhinzi, kumenya ngo igihingwa kiri muri humidity ingana itya, ese gikeneye ubushyuhe cyangwa gikeneye ubukonje. Kuri D barimo baratubaza smoke detection is used to measure the level of smoke. Ikoreshwa mu kureba ikigero cy'umwotsi mu mwuka usanzwe. Iyi ikaba ari ikoreshwa nka detector cyangwa nka sense idufasha muri fire alarm kureba yuko haje umwotsi wenda nko mu nyubako. Iyi ni ikoreshwa cyane mu fire alarm. So izi nizo detector enye bari batubajije kuzisobanura, ugatanga wenda n'urugero mu kuzisobanura ikiza ushyiraho n'urugero bw'ahantu zikoreshwa. So let's go on number 30. Twakora kugira ngo twesitare dev++ C++ muri computer yacu mu gihe tudafitemo software. Icyo bivuze ni iki? Niba udafite ino dev C++, ikintu cya mbere bigusaba uzabanza uyidownloading. Hano no kujya kuri website yabo ni official ukayidownloading. Wamara kuyidownloadinga, ikintu cya kabiri uzakora uzaraninga install, uzaraninga setup yawe. Ikintu cya gatatu uzakora uzachuzinga installation setup. For example, ushobora kuchuzinga nk'ururimi ugashyira muri English, nimba kuri familiar nabwo, cyangwa se ugachuzinga aho ugomba kuyinstall. Step ya kane ni uguhita startinga installation yawe, utangira kuyinstall. Irangiye step ya gatanu ni ukuyilauncinga ukareba ko ikora neza. Izi nizo step 5 ushobora gukora kuri computer ukestara dev C++ mu gihe utabifite muri computer yawe. So let's continue with number 14. Make a C program to check whether the input number is odd or even. So nkuko tubizi mu mibare tugira odd number na even number. Even number ni umubare ugabanyikamo kabiri. Ugabanyikamo kabiri ukarangira. Ngo ni umubare ugabanyamo ibice bibiri bingana. Mu gihe iyo ni even number. Mu gihe odd number ari umubare udashobora kugabanyikamo kabiri ubona ibice bibiri bingana. So batubwiye ngo dukore porogaramu ya C ushobora kutwereka ko umubare w'inputinzemo uri odd or uri even. So turatangira tuzana library dukoresha muri C, include studio.h, tuzane main function yacu, utangire tudekarare variable izatubikira wa mubare int number, then tuprinting enter a number. Bivuze ngo turimo turabaza umuyuza gushyiramo umubare. Turangiza tuubike kuri ya variable yacu ya number. Noneho tugiye gucekinga tureba yuko uwo mubare wacu koko uri odd or uri even. So turakoresha operator bita modular. Tuvuge tuti if number modular 2 bingana na 0. Bivuze ngo nimba ufashe umubare for example 8 ukagabanya kabiri, so hano ukandi put 4 8 hasigara 0. Iyi niyo uno mubare nicyo biba bivuze. Modular ni iyi 0 iba yasigaye. Nimba ufashe uwo mubare ukagabanya kabiri bigashira hagasigara 0, bivuze ngo uwo mubare wacu ni even. Bivuze ngo biri mu if
turahita dupuritinga ko uwo mubare wacu uri even, dufunge ino if yacu tujye kuri else. Nimba uwo mubare utari odd, utari even, ubwo uri odd number. So iyi niyo porogaramu yacu yo kureba nimba umubare wacu uri even cyangwa uri odd. Kirabidufasha irimo nino modular operator. So let's go on number 15. Observe the following code carefully and answer the related question. Baduhaye ino porogaramu, bariko baratubaza ibibazo bibiri. Ikintu cya mbere turebye ino porogaramu bari kutubaza ngo is it correct? So igisubizo ni no. Igisubizo ni so. Number B, if no, remove the error and rewrite the code correctly. So tuje bino programu cyana screen rero si. Number 1, library yoni. Hano twa dekara ya mapini dukoresha yose ibi nabyo ni. Ariko kuri murongo ntabwo ari kuko hano tugomba gushyiramo ano mapini twa dekara. Bivuze ngo hano hagomba kuzamo RS, enable, D4, D5, D6, D7, tugafunga gutya. Connexion mazemo ni iyi ngiyi. Noneho nituza hano muri void setup, tunisharinze screen yacu koko bitadupuritingamo ijambo hello world. Bizo nta kibazo. So kuri void hano kwa settings kise ariko ntitwagira ibintu dupuritinga. So hano dushobora kuzamo tugapuritingamo ibintu LCD kuri gashyiramo n'izina ryawe cyangwa se umurongo wa kabiri ushaka hano twasetinze ku iseri ariko ntitwagira ibintu dupuritinga. Iyi niyo connexion y'ino code. Connexion ahantu haherereye hambere ni ahangaha kuri page declaration. Kino kibazo niko gisubijwe number B. Ni hano hari afite ikibazo. So let's go on number 16. Ikibazo cya 16 cyatubazaga ngo write the C program to calculate the area and the circumference of the cycle. So barimo batubaza gukarikira area, kwandika program ya C ikarikira area ndetse na circumference by'uruziga. So baduhaye formula zo gukoresha, aho area ingana na pi times r square, circumference kangana na 2 pi cyangwa se diameter times pi. So igisubizo rero tugiye kwandika programu ibasha kuraninga cyangwa se uzagishyiramo radius then ikaguha circumference yacu cyangwa area. So turatangira na library ya studio.h to defining pi yacu bayiduhaye. Tuze muri int main turatangira tudekarara ama variable turi bukenere, hari radius, area na circumference kuko pi turayifite. So turatangira tubaza umuyuza ashyiremo radius ya cycle ye, ariyo turi bwandike primitive, dushyiremo enter the radius of the cycle, tubibike kuri radius, bino turahita tubika kuri variable ya radius. So turahita dukora formula yacu, dufate area tuyinganyishe na pi nibuka turayifite hano, niturangiza dukubeho radius. Ubu hano ni nkaho twakanditse pi dukubye r square.
So karikira circumference turafata 2 times radius times pi. So niturangiza hano noneho turahita dupuritinga the area of cycle, duhite tuzana variable yacu, tuzane value ibitse kuri ya area yacu ndetse no kuri circumference birabuka. Circumference iraba ingana circumference iko tuzana bya bintu byacu bibitse kuri circumference. So tuhite turitaninga 0 porogaramu yacu irangirira. So kano kantu nakitozo keza cyane ikibazo ushobora gukoresha kimeze nka caricatrice, aho umuyobozi wacu azajya agashyiramo input izajya bas radius, then porogaramu yacu itimuha area ndetse imuhe na circumference y'uruziga yashatse kwandikira radius. So let's continue number 17. Discuss the 5 advantage of C programming. So kuri C barimo batubaza advantages za cyambere cyo iri more efficiency, iri portable, iri rich kuri library. So C program igira ama library menshi. Ikindi ni reusability, ikindi ni control over hardware. Ushobora gukoreshwa mu hardware menshi C programming. Kandi ikindi ntago inaniza mashini, ntago ikenera ama library aremereye. Niyo advantage ya C program. Advantage ya C programming wavuga ni izi eshanu. So let's move on number 18. Batubazaga baduhaye zino output. Umubare 10, 11, 12, 13, 14, 15. So batubwira ko buri mubare uzajya uza nyuma y'aya masegonda. Bari kutubaza ngo twandike C program ishobora gutanga ino output iri mwaka kazo. So turi butangire na studio.h, tuzane library ya time ariyo time.h, starting clock yacu iri butubarire zira second baduhaye. So turatangira na for, hano turakoresha for aho turi butangize na variable yacu I ingana ni 10 tukaza kugeza kuri I ingana na 15. So turahita dupuritinga ya I, noneho tuhite twexecutinga ya time yacu. So noneho tuhite tubaza umuyuza ngo press any key to continue. Bize ngo hano uko azajya akanda any key twongera tubone undi mubare ukurikiye. So ino program yacu rero niko imeze. Turakoresha for loop, looping duhereye ku 10 tugeze kuri 15. So let's continue on number 19. So ikibazo cya 19 baratubazaga ngo amanota y'umunyeshuri mu masomo 10 atandukanye aziniputingwa avuye kuri keyboard. So baduhaye yuko umunyeshuri abona division cyangwa icyiciro bitewe n'amanota yabonye. Hejuru guhera kuri 80 kuzamura ni icyiciro cya mbere. Icyiciro cya kabiri no guhera kuri 70, hagati ya 70 kugeza kuri 79. Icyiciro cya gatatu no guhera kuri 50 kugeza kuri 69. Icyiciro cya kane aricyo cya feyiri ni munsi ya 50. So barimo baratubwira ngo twandike porogaramu izabasha kuba izakubaza ano masomo ko ari 10, then ikakwereka icyiciro wabonye. Reka tubereke igisubizo cya se porogaramu yadufasha kuraninga ino system. Tutangira na include.h, tuze kuri main function tudekarare array izabasha kutubikira amanota yacu y'amasomo 10. Tudekarare variable izatubikira sum, tudekarare variable izatubikira percentage. So tugiye gutangira tubaza umuyuza wacu gushyiramo amanota turi buprinting print enter the marks of 10 subject. So
tangire tuyabike tugendeye kuri ya are yacu twandekaraye. Bwa mbere turi butangire i yacu ingana na 0 tugere kuri i ingana n'10, tumubwire ashyiremo isomo rya mbere. Nimba i yatangiye ari 0, bwa kabiri turayongeraho rimwe tangire kuri rimwe, tugende tuyabika kuri ya are yacu. Niturangiza turi bukarikire samu yayo. Nitubona kubona samu yayo pourcentage, turafata samu tugabanye 10 tukube 100 bishyire kuri pourcentage. So niturangiza noneho dutangire tuvuga ati the percentage ye tuyigaragaze, tuvuga ati ni 70 cyangwa 70, then tujye muri if condition. If ya mbere iraba iri guhera kuri 80 kuzamura, percentage yacu iri greater than or equal 80, ni division ya mbere cyangwa se icyiciro cya mbere. Icyiciro cya kabiri kiraba kiri hagati ya 70 na 80. Icyiciro cya gatatu kiraba kiri hagati ya 50 na 70. Icyiciro cya kane aricyo gisigaye turi bushyire kuri else, kiraba kiri kirabubwo kiri munsi ya 50. Then programme yacu irastopingira aho ngaho. So yakoreshwa dukora like pilot z'abanyeshuri, aho amanota yose tuyashyira muri system igahita twereka pourcentage y'umunyeshuri yageze na grade cyangwa icyiciro yagize. So let's move on number 20. Atubaza make a code by using Arduino ID that will turn on 3 LEDs in ascending order and turn off in ascending order. So atubaza gukora program ikana amarede 3 dukoresheje ascending order, ukuvuga ngo turava hejuru tumanuka mu gihe handi turi buve hasi tuzamuka. So turatangira tudekarara amarede yacu uko ari 3. Ya mbere tuyasayininga kuri pin ya kabiri kuri pin ya gatatu, ya gatatu kuri pin ya 4. Muri void setup zino pin turerekana ko ari output. Pin ya mbere output, pin ya kabiri output, pin ya gatatu output. So nituza muri void loop turatangirana na LED ya mbere tuyigire high, tudirenge ama millisecond yacu 1000, bivuze ngo ni segonda rimwe. Ya kabiri tuyigire high nayo yake, tudirenge irindi segonda rimwe. Ya gatatu nayo yake, tudirenge segonda rimwe. Noneho dutangire kuzizimya duhereye ku ya gatatu. Tudirenge segonda rimwe duhite tugira ya gatatu low, tudirenge irindi segonda rimwe. Ya kabiri nayo tugire low, tudirenge irindi segonda rimwe. Ni ya mbere tuyigire low. So noneho program yongere itangire ubundi bushya. So ino niyo simple program twakoresha turaninga kino kibazo cyatusubiza kino kibazo. So murakoze, reka tujye ku kibazo cya nyuma aricyo cya 21. Analyze the following figure and answer the asked question. So baduhaye ino taburo, niko navuga no figure imeze itya, bakatubaza ngo which type of loop that is displayed the above output. Nihewe loop bakoresheje to displayinga ino output. Ni for loop, ni next for loop. So number B, write the C program that will display the above output. Mama tumaze kwandike C program iri budufashe ku displayinga iriya output. So turi butangire tuzana library yacu ya studio.h, tuzane main function, dutangirane na i yacu ingana na 1 tugeze kuri i ingana cyangwa irutwa ni 10. Bivuze ngo hano turi burupinge inshuro 9. So turahita tuza tudekarara indi variable yacu ya j, tuyitangize kuri 1 ariko tuyigeze aho i yacu igarukira. So dufate j yacu
tugere twikirimetinga. Bivuze ngo turahita dutangira dupuritinga J yacu. J yacu itangira ari rimwe. So nituza ino loop iraba irangiye, tujye kuri loop ya kabiri. J yacu ningana na kabiri, ubwo turaza A yacu ningana na kabiri, J iraba ari rimwe. Tweze kuri kabiri kuko A yacu iri kabiri. Nituza kuri A yacu iri gatatu, J iraba ari rimwe, kabiri, gatatu. Yongere birupinge ino split /n niyo izajya idufasha kujya kuri new line. Then nibirangira tuyitaninge 0. Program yacu nuko iteye. So mwakoze rero cyane. Turabashishikariza gukora subscribe ku channel yacu kugira ngo isomo ryacu niritaha rizaza ari rishyashya rizabafasha. Muzajye mwita mubona notification, mwite mubona isomo rishyashya. So mwakoze cyane. Iyi yari Electro Power Academy, mwabanye nayo uno munsi. So murakoze. Power Academy, nk'uko mugenzi wacu amaze kugira gute, amaze kubasobanurira iki kizamini akaba agikosoye. Niyo mpamvu hano ku mpera y'iyi video tubashyiriyeho questionnaire y'icyo kizamini kugira ngo murebe nyine bya bibazo yagendaga akosora, ku buryo nawe wagira gute wabifata ukabireba ukagenda ubikosora, none ukaza kugereranya ibisubizo yatangaga n'ibyo nawe urimo kubona. Nk'uko mubyitegereza aha ngaha, ikibazo cya mbere hano muri kukibona, ngiki tukigezeho. Yes, ngiki ikibazo cya mbere tukigezeho, aho batangira babaza ngo define the following terms: microcontroller, embedded system, IDE, interrupt na sensor. List any 4 microcontroller parts, name any 4 features of C programming language. Tugakomeza ikibazo cya karindwi, the cable connector used to connect Arduino board to PC is. Muri kubibona. Ngiki kibazo cya munani. Ngiki cya cyenda ukuntu cyari kimeze: a student did a microcontroller based project but some of its components doesn't work for producing expected output. Explain the possible faults. Icyo ni icya cyenda. Ngiki cya cumi, enumerate steps of testing microcontroller codes. Cya cumi na rimwe, demonstrate the steps of testing microcontroller based circuit. Cumi na kabiri, explain the use of the following detectors: temperature detection, light detection, humidity detection, and smoke detection. Muri kubona icya cumi na gatatu. Icya cumi na kane, make a C program to check whether input number is odd or even. Tukagera noneho kuri section B, hahandi umuntu ahitamo ibibazo bitatu. Cya cumi na gatanu ngiki baduhaye code, noneho observe the following code carefully and answer related questions. Ngiyi code baduhaye n'ibibazo bijyanye nabyo. Tukagera ku kibazo cya cumi na gatandatu, bavuga ngo write C program to calculate the area and the circumference of the cycle. In this program, take radius of cycle from user as input. Calculate area and circumference of cycle using the following formula in C language. Ngiki kibazo cya cumi na gatandatu. Cya cumi na karindwi bakatubwira ngo discuss the 5 advantages of C programming. Icya cumi n'umunani bakatubwira ngo propose the C programming code that will display the output below and comment on the statements of the code by showing the basic structure of a C program. Ngiki cya cumi n'icyenda, the marks obtained by a train in 10 different subjects are: input through the keyboard, the train gets a division as percentage, the following rules. Ngiki cya cumi n'icyenda nuko kimeze. Tukakivaho tujya noneho kuri section C, ari cyo baduhereza hano ngo make a code by using Arduino IDE that will turn on 3 LEDs in ascending order and then turn off in descending order. Ngiki cya 21, ibibazo byacu bikaba birarangiye.
wabikora rero noneho ukareba ibisubizo byawe hanyuma ukaza ukagereranya n'ibyo mwarimu amaze kugira gute kutweretse. Turagushimiye rero kuri Electropa Academy, niyo ntego yacu ni ukubafasha kwiga mu kumva amasomo neza ndetse no kuzayatsinda neza. Kuri Electropa Academy ni akagaruka, tubifurije kugira ibihe byiza, murakoze.